Baiburi niyo kugaba mu mashomero, amakanisa, amakereziya okwetorera ihanga lyona. Reverend Father Dr. Severino Ndugwa, Olivier General ahabwa Mbarara Diocese, niwe yatongoza Baiburi ahari Nyamitanga Diocese. Kandi kama umukereziya twakubwirwa ite tubwirwa kushimishwa cyane tuchukurira n'isuka akatishomera abantu bakishimiza aho kuba ekereziya kuchiba library za kuchiba mu ishomero sale center umwanya kweshereza no kwibisana. Aba Bible Society of Uganda bagira ngo iki kibatwarira umwanya muringwa okukora Baiburi bitungwe bigendera byabo nibija kushikira. When we transcribe the Bible in Nyankore Chiga, I'm sure the Nyankore and the Bachiga that read the Deuterocanonical books are excited that now if I can read the book of Sirach, then I can get the nice teachings about the Bible. Jako kuwa leberezo just kugira ngo urungi twatuna abantu abatakureba ninga bine bizibu byamisho bari kurenga kinana mwene urebo go n'umurimo muhango. Abamashomera bahebwa Baiburi bashobora oburemezo batwene baramu kushomesa abana abino oburemezo bwo kureba. When urebo yone kawe nende tabakuba ata yitujire nkomusekendo ho hakiri ku munonga washanguye utakubasa kubona kitabo cha notegereza ngo umwana wanjye kusomera waka utakubasa kubona textbook ariyo nangwa atirisi tukashanga no basa kusoma n'abandi babadena n'abandi atirisi nyoka bene ndate revo yona ne itage bitakumka. Indi turi amore ya Paulo ahawa TV West.